ngabazalwane siyezulwini sisindisiwe sithethelele izono singcwele yonke into kodwa kunento engafanele siyibalekele sonke singabantu ayikho ingelosi la ayikho ingelosi endlini ingelosi isezulwini inathi ngomoya la ayikho ingelosi la esingathi siphila naye wonke umuntu la endlini umuntu nje ophilayo so ke lento yokuba singabantu kumele sazi ukuthi kunezikhathi la ithi mayivuka khona kube khona onyathelekayo njalo ukuvuka kwakho ukuthi umuntu noma ukholo yazi ukuthi khona ungambona ekhipha inyembezi hayi ngoba bohloso ukumkhiphisa inyembezi ukuthi lento obuntu ihlala ivukele yona njengokwayo so ke nathi obizweni nganawe ngemkhosi kufanele kwazi ukuthi egcineni noma bengabazalwane kufanele sazi ukuthi labantu obizwele kubo abantu kukhona isikhathi la ukubona ukuthi cha ke namhlanje ungathi ngisesontweni engingalaza elirong kodwa lokho impostoli mhlaka baba kungaqeda amandla impilo yomuntu nje leyo impilo le yomuntu leyo ndayisho ukuthi awubizwanga futhi ayisho ukuthi abakuthandi ayisho ukuthi futhi abasalifuni ibandla ayisho ukuthi bamene nombono wakho kodwa nje impawu zokuthi uhola abantu impawu zokuthi uhola abantu futhi impawu zokuthi umuntu ngeke ayeke ukwakhiwa aze ayongena egodini umuntu noma ngaba naminyaka u75 aneminyaka u8 kodwa umuntu uhleli uzokwakhiwa njalo akayeke ukwakhiwa umuntu noma ngazathi ngiyayibonga inkosi indlela esengikhule ngayo inkosi cha unamanga umuntu uyakhiwa akekho umuntu okhule ezokathi akangakhiwa sonke siyakhiwa enkosini so once umuntu wangabi nawo umuntu ozomakha lo muntu umbale njengomuntu ofile yabo nje bangilana nje mina ubaba wami enkosini uyazi ukuthi ngila ngoba befanele ngisho mali ebandleni lakhe Friday ngase ngiyamchazela ubaba ukuthi unomhlobo wami ubhuti wami umfowethu ongibizile ngicela baba ungikhulule uma sikhona ubaba mengakwazi ukwenza wathi hayi ndodana ngiyakukhulula ngoba vele ubaba wenkosini sisakhelene ngona ngababana seduze wathi ngihlale ngikuthola njalo mayinini ngiyakudedela uye la uyosebenza khona ngamanye bathi ngifuna ukuthi once empilweni yokukholwa wangabi nayo umuntu omsabayo okwazi ukukhuza sicela ukubala njengomuntu ofileyo ufe manje uswekile nathi kodwa nje thina sazi ukuthi ushonile wena yabona mangabe wena unabangani othi mawubaxoxela basaba ukutshela ukuthi wena kodwa obhedayo yabona lokho ukheyiza nje ukuthi bayakusukela cha wena ubasukelile uyamdinga umuntu ozokuqonda athi wena osukela abantu ukuze kungalokho ukuthi uyazondwa nawe yeke ilungisa indlela okhuluma ngayo nabantu esontweni ngoba indlela okhuluma ngayo mase be respond base bathi baya attack kanti bakhuluma ngendlela nawe okhuluma ngayo uyamdinga umuntu ongakusabi empilweni yabona mawuhlali nabantu abakusabayo bodwa hayi mfethu sibili uyoshumela emlindo lakho futhi apha ngiyoshumela lokuphenduka abantu ubalwa njengofileyo mayengekho umuntu ongenhla kwakhona ube ngezansi noma ngabe sethiwa ugcotshwe kanjani uphiwe kanjani unetalent elingakanani kodwa once wangabi khona umuntu ongenhla nakwe gift yakho wayilo gift ifile mntakababa ngifuna ukukhohlisa igift yamfuna umuntu ozokukhuza ahlanganise nathi mase kunjena akakwenziwa ke kanje akhe ngiyavuma inkosi yakusebenzisa kodwa mawuhamba kanje bisho nonyaka esingeke uqede usakholwa wena ozokutshela nje iqiniso lemsweni ukuthi abahamba kanje khona sebegcotshiwe abaphili ngoba mawuhlala nabantu abasaba ugcobo lwakho bonke cishe ngeke usava empilweni yokukholwa uyamdinga umuntu ozothi mntanami ngiyakuzwa futhi ngiyayibona into yakho i-right kodwa ngicela sibambe la nala ukuze kuqhubeke kahle empilweni yokukholwa so ngalamazi ngifisa ngibathanda ukuthi ngiyacela ukuthi ngikhuthaze ibandla lakithi ukuthi asiqhubeke ebunyeni nasothando lukaKristu nasehlanganyeleni izinto zonke kakhulukazi zebandla likaNkulunkulu locally
globally nasekuhlanganisa izifundisweni zonke zebandla zalala ekhaya. Bathandekayo siyabonga kakhulu Inkosi